Yo, kado e fos m ki fek vini papa? Chak, e fos m sa men, talman red men. Premye fwa wel men. Oui, premye fwa wel papa. Mwen frem ki gen e fos m sa men. E we? Oui men, e fos m sa zanmi, telman red baz. Swap ma chavel la gwo mil gout ki ton bate ya zanmi. Debil pile zanmi. E fos m nan tombe chante, Hippolyte, Hippolyte, Hippolyte. Oui men. Telman e fos m sa zanmi yo red baz. Koman, sa si kon sa men? Oui men, konsa le wale ve kob la men. Azi lap djou me ki kob Oui, la. men. Lap chote kob la, Oui kob men, la, la kob chote la. non moun ki sou kob la men. Oh, ok. Sa liye men. Ay di kob ou baka be di ateni sa monshe. Oh, tout moun bal gen la Oui men. Ebi kob ou tombe mon, vole pap jwen kob la pou l bon sou monshe. E sa men. Oui men. Avan telefon nan la men. Non men, bwe avwe mpat bo baz men, ou ba amandi. Oh, e vre. Ah, go ba e terib men. Lade jou metem tan nou men, map tan nou men, ba jam wavwe nan men. La jwet non papa, go ba e terib ki rive men. Problemi men. Sakri vola men. A ma pala volo ba rimakan sou men. Non, ba remarkan sou mwotre normal. Di kwa avwe men? Ou ti bo mwen redevo a deze papa? Oui men, li tout 4 map tan nou, ba jam wav. Depi a midi m deplasi. A di pou mba bo reta pou mka vini bel boune men. Ou kontre a te chou. Oui. M te pon bekan. Oui. Pwede ma Bekan si pedal. fè la. Pwede ma pedale nan wota papa. Mhm. M senti map swe. Oui. Pwede mal de siye figim. Mba we tet men nou papa. Kote l fè men? Mba we tet men. Men m te gite pou m bel distans m te preske rive la e sak problem nan. Konan ki so konen m bin fè? Konan se bekan, men bekan nan m pou anko. Konan m toune. Nan men m tap fè yo. Konan map gada te pou m resi mba we tet la. A la fon te fin wèl? Yo gen ta pren papa. Haiti pou ba eta tobe baz wap jwen ni men. Yo gen tan pren le sa e pa tèt ou? Wè debi anvan. Dem ta fek espiko ba la mdou sou pon bagay ki deranje nan mwen. Wè sa e tet mwen? Oh! Wè e tet si frem nan men. Yeah!